kuri iki gicamunsi inama y'abakardinali barenga 130 bakaba bamaze guterana harimo na kardinali w'umunyarwanda Antoine Kambanda kugeza ubu bakaba bateranye i Vatican aho bagiye kwitabira inama igiye kubera mu muhezo aho ari nayo nama iraza gutorerwamo Papa usimbura Papa Francis witabye Imana ku ijoro rishyira Pasika. Reka ibindi kuri inkuru dukurikire inkuru yose. Mushya wa Kiliziya Gatolika ku isi ugomba gusimbura Papa Francis uretse kwitaba Imana afite imyaka 88 y'amavuko. Igikorwa cyabanjirijwe n'igitambo cya misa cyo gusabira icyo gikorwa muri Bazilika ya Mutagatifu Petero i Vatican cyayobowe na Kardinali Giovanni Battista w'imyaka 91 y'amavuko kuriye abandi ari nawe wayoboye umuhango wo gushyingura Papa Francis. Abo bakardinali bemerewe gutora ntibarengeje imyaka 80 y'amavuko bakaba bari buhurire muri Chapelle ya Sistine 11 n'igice z'umugoroba ku isaha y'i Vatican ari nayo y'i Kigali. Bakimara kwinjira mu itora imirongo ya telefone mu gace ka Vatican irakurwaho kugira ngo bitume abari muri iyo nama conclave badashobora kuvugana n'abari hanze kugeza Papa mushya towe. Nibagera muri Chapelle ya Sistine buri wese aratambuka ashyira ukuboko kumwe kuri Bibiliya maze arahire indahiro yo mwibanga ibabuza kutigera bamena ibanga ry'uburyo Papa mushya yatowe. Kugira ngo hemezwe ko Papa mushya atowe nuko agomba kugira 2/3 by'amajwi y'abakardinali bitabiriye itora. Bivuze ko niba batora ari 133 utsinda asabwa kugira amajwi 89. Kindi kandi nuko buri mukardinali uri muri mu batora nawe aba ari umukandida. Papa mushya uri butorwe araba ari 267 akazayobora abakristo gatolika bakaba miliyoni 1.4 hirya no hino ku isi. Tukiri ku itorwa rya Papa mushya kandi kuri uyu wa gatatu abakristo gatolika bose mu Rwanda bakaba basabwe kwinjira mu gihe cy'amasengesho yihariye bifatanya n'isi yose gusenga basaba Roho Mutagatifu kumurikira abakardinali bitabira amatora y'umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika. Itangazo ryashyizweho umukono na Musenyeri Vincent Harorimana umwepiskopi wa diocese ya Ruhengeri akaba na vice president w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda rivuga ko igihe inkuru y'itorwa rya Papa mushya izatangazwa mu maparuwasi Gatolika yose mu Rwanda bazavuza inzogera nk'ikimenyetso cy'ibyishimo muri Kiliziya y'isi muri Kiliziya y'isi yose. Bazabishobora kandi ngo bakazahurira mu misa yo gushimira Imana ku rwego rw'igihugu izabera muri paruwasi ya Regina Pacis i Remera muri Archdiocese ya Kigali ari naho habereye misa yo gusabira Papa Francis witabye Imana ku itariki ya mbere mu kuvuga kuri Pasika. Yego ni ku wa mbere wa Pasika. Reka ngushimire wo twabanye muri iki kiganiro aho uri hose twifuriza ibyiza. Hanyuma ibiganiro byo birakomeza kandi turakomeza kubakurikirana iby'amatora mu gihe kitarambiranye tuzabamenyesha ibyavuye mu matora tunamenyeshwe Papa wasimbuye Papa Francis wariwe. Ese yaba ari umunyafurika nkuko benshi babitekereza cyangwa se arongera guturuka mubera ahantu hatandukanye hirya no hino ku isi? Reka icyo usabwa ni ukanda subscribe ugakomeza kuri iki biganiro byacu kuko ibiganiro byacu byo birakomeza. Islam shalom.